respected guests, and distinguished audience. On behalf of the Faculty Technical Vocational, University Pendidikan Sultan Idris, we would like to warmly welcome you to the International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, ISETVES 25. To ensure smooth running of this morning, there are a few important announcements we request of your cooperation. All attendees are to switch off their electronic devices or set them to silent mode to avoid disruptions during this morning's session. Attendees are also to stand when the MC announces the arrival of the esteemed guest in Naib bin Fauzi and honorable guests into the hall. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please remain standing for our national anthem, Negaraku, Perak's official anthem, and recitation of our national pledge, Ikrar Rukun Negara. Ikrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Thank you, Mr. Arif Afifi bin Nur Aziba, for leading the National Pledge recitation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and we are delighted to welcome you to the Convention Hall E-Learning Building, Universiti Pendidikan Sultan Idris, for our conference today. Yang Berusaha T.S. Zulkarnain bin Fauzi, Director of the Vocational and Technical Training Division, Ministry of Education. Yang Berusaha Associate Professor Dr. Muhammad Azlan bin Muhammad Hussein, Dean of Faculty Technical and Vocational, UPSI. Yang Berusaha Professor Dr. Ramli bin Mustafa, Keynote Speaker of the International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, ISETVEST 25. Yang Berusaha Dr. Nurhanizan Usaizan, Director of International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, ISETVEST 25. Directors of Vocational Colleges, Representative of SIAST, CEO of Mass Proofread, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Faculty of Technical and Vocational, I am Dr. Muhammad Yusuf bin Kamaruzaman, wish to extend our warm welcome and thank you to all participants and guests of honors to the ISETVEST 2025. To ensure the ceremony today is under his blessings, we would like to call upon Mr. Anwar bin Nabun to lead the recitation of dua. Please welcome. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, the most compassionate, the most merciful, on this blessed occasion, as we gather for the International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, organized by the Faculty of Technical and Vocational, Sultan Idris Education University, we humbly seek your blessings and guidance. Ya Allah, grant us wisdom, clarity of thought, and sincerity in every presentation, discussion, and knowledge sharing throughout this conference. Let our efforts contribute not only to academic excellence, but also to the advancement of humanity and the well-being of society. Ya Allah, the best hour of knowledge, bless all participants, speakers, researchers, and organizers of this program. Make this conference a platform for meaningful collaboration, innovation, and discovery. Unite our hearts with the spirit of brotherhood and partnership across the nation, and guide us to use knowledge responsibly and ethically. Ya Allah, the healer, grant us all good health, strengthen our body and mind, and protect us from harm, illness, and distraction that may hinder us in serving our mission of education, research, and service to the community.
Ya Allah, may this international conference be a source of blessing, fruitful outcome, and lasting benefits to our beloved university, our nations, and the global community. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, Amin, Ya Rabbal Alameen. Thank you to Mr. Anwar for the recitation of Dua. To initiate today's event, we invite Associate Professor Dr. Muhammad Azlan bin Muhammad Hussein, the Dean of Faculty Technical and Vocational, FTV, UPSI, to give the opening speech. Please welcome Dr. Muhammad Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang Berusaha TS Zulkarnain bin Fauzi, Director of the Vocational and Technical Training Division, Ministry of Education. Yang Berusaha Profesor Dr. Ramli bin Mustafa, Keynote Speaker of International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, ASEC-VEST 2025. Yang Berusaha Dr. Nurhani Zan Usaizan, Director of ASEC-VEST 2025, Director of Vocational College, Representative of SIAS, Honorable Mention Encik Muhammad Samsudin bin Muhammad Yassin, CEO MathsProof as our sponsor, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my greatest pleasure on behalf of the Faculty of Technical and Vocational Education, FTV, at University Pendidikan Sultan Idris to warmly welcome all delegates to the International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science, ASEC-VEST 2025. I extend our heartfelt appreciation to the Ministry of Education Malaysia for gracing this event with presence of its esteemed Director TS Zulkarnain bin Fauzi. My sincere thanks go to the organizing committee, especially FTV colleagues, for their dedication to bringing together experts from across academia, industry, and policy in pursuit of strengthening the TVET ecosystem. Since its establishment in June 2010, Faculty Technical and Vocational has remained steadfast in its mission to educate and produce outstanding educators, scholars, and competitive professionals who align with national education transformation effort. FTV offers a robust learning environment with state-of-the-art workshop, laboratories, and industry-aligned facilities across 3 departments: Engineering Technology, Agricultural Science, and Family and Consumer Science. Under my leadership, FTV continued to pursue its visions to be a distinguished faculty in TVET leadership, nurturing informed educators and professionals to steer education in the future. In furthering this vision, the faculty is proud to announce the publication of its latest journals, the TVET Research and Innovation Journal, TRIJ. This journal is dedicated to advancing scholarly discourse on innovation across all areas of TVET, providing a valuable platform for researchers, educators, and practitioners to share impactful finding practice. The theme, Advancing Technology and Digital Paradigm for Sustainable TVET Deliveries, reflect the urgency of TVET institution to embrace digital transformations in curriculum, pedagogy, and learning engagement. In line with this, FTV has implemented programs that foster emerging technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, augmented and virtual reality, AR or VR, robotics, and digital manufacturing.
Research initiates that develop personalized and inclusive learning modules, including virtual laboratories and employability framework for learning with diverse needs. Effort to strengthen soft skill competencies, including leadership, autonomy, communications, and lifelong learning ethos. Our commitment is clear to ensure that our graduates are skilled technicians, competent communicators, critical thinkers, and adaptable professionals for the future industries. ISETVEST serves as a pivotal platform to share innovation in teaching, practice, and curriculum design, to exchange insight on implementing sophisticated technologies in TVET, as well as foster collaboration between academia, researcher, industry, stakeholders, and policymakers. This conference also aligns strongly with the faculties and UPSI broader mission to act as a center of excellence and regional hub for TVET leadership and innovations. In closing, I urge all participants to actively engage, contribute, and collaborate over the coming days so that together we can shape education strategies and solutions that will foster a sustainable TVET futures. I would like to once again express my deepest appreciation to all participants, presenters, and invited guests for joining us at ISETVEST 2035. It is our sincere hopes that this conference will serve as a valuable platform for sharing knowledge, strengthening collaboration, and generating innovative solutions for the future engineering, technology, vocational education, and the social science. Let us continue to empower TVET through research, practice, and policy for a more conclusive, future-ready, and sustainable society. On behalf of the FTV, I warmly welcome you to the conference and wish you a productive, inspiring, and meaningful experience throughout the session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Muhammad Azlan, for the speech. To deliver his address and proceed with the officiation of the ISETVEST 25 and the launching of TVET Research and Innovation Journal, TRIJ. Yang Berusaha T.S. Zulkarnain, if you will please do us the honor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Associate Professor Dr. Muhammad Azlan bin Muhammad Hussein, Dean of Faculty Technical and Vocational UPSI. Yang berusaha Professor Dr. Ramli bin Mustafa, Keynote Speaker of International Conference on Engineering, Technology, Vocational and Social Science 2025 or ISETVEST 25. Yang Besar Dr. Nurhanizan Usaizan, Director of International Conference on ISETVEST 25, Directors of Vocational College, my colleague from Vocational College of Kota Tinggi and Slim River, representative of SIAS, CEO of Maths Proofread, distinguished guests, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to University Pendidikan Sultan Idris for the invitation and the honor of officiating this prestigious international conference. Let us all express our deepest gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, for it is through His grace that we are able to gather in this meaningful knowledge gathering. On behalf of UPSI, I extend a warm and heartfelt welcome to all of you to this prestigious academic gathering in the International Conference on Engineering, Technology, Vocational and Social Science, or ISETVEST 2025.
Allow me to extend my sincere congratulations to the organizing committee, particularly the Faculty of Technical and Vocational Education, or FTV, for their initiative and high commitment in making this conference a success in bringing together scholars, practitioners, industry players, and policymakers under one roof. I would like also to take this opportunity to congratulate the faculty on the successful publication of its latest e-journal, the TVET Research and Innovation Journal, TRIJ. This journal is a commendable effort that focuses on publishing research and innovation across all areas of TVET, serving as a valuable platform for knowledge sharing and scholarly discourse. Indeed, this is a significant platform in the effort to drive the country's TVET direction towards a more sustainable and high-impact direction. ISETVest 2025 reflects our collective commitment to enhancing the role of engineering, technology, TVET, and social science in shaping a sustainable, future-ready society. Ladies and gentlemen, TVET for the Future, the Role of Advanced Technology, the theme of this year's conference, Advancing Technology and Digital Paradigms for Sustainable TVET Delivery, is both timely and forward-looking. As the world continues to evolve with the advancement of artificial intelligence, the Internet of Things, augmented and virtual reality, or AR, VR, and autonomous systems, the TVET sector must adapt and lead. The Ministry of Education, through the Vocational and Technical Training Division, is actively realigning TVET education in Malaysia to meet the demands of the fourth and fifth industrial revolutions that our focus includes. Integrating digital tools and innovative technologies into curriculum delivery. By promoting practical and interdisciplinary learning, particularly in green technology, robotics, sustainable agriculture, and digital communication. Next, we have to ensuring our TVET graduates are equipped with both hand and soft skills, encompassing technical mastery as well as communication, teamwork, leadership, and problem solving. So, ladies and gentlemen, to building a sustainable and skill-based economy, so the shift towards a skill-based and innovation-driven economy requires strong collaboration between institutions, government agencies, and the private sector. That is why conferences such as ISETVest are highly significant, because they provide a platform for, first one is to sharing best practices in curriculum innovation and pedagogy. Next, to exploring research on emerging technologies and their impact on teaching and learning. And the next is to forming strategic alliances that can lead to cross-sectorial partnership in training, upskilling, and lifelong learning. So our efforts to achieve the Sustainable Development Goals, or SDGs, particularly in quality education, industry innovation, and decent work, we must be anchored in a robust, flexible, and inclusive TVET system. I would like also to take this opportunity to recognize
UPSI for its distinguished distribution of Malaysia's #1 education university, that UPSI will continue to play a central role in nurturing educators, researchers, and practitioners in technical and vocational education, while expanding its reach and visibility on the international stage. The university's focus on cutting-edge research, digital transformation, and academic industry collaboration positions it as a leading institution in advancing education, particularly in the TVET sector. To all participants, I encourage you to take full advantage of the sessions ahead to learn, engage, and contribute ideas that will help strengthen the future of education and workforce development in our respective countries. With that, it is with great pleasure that I hereby officiate the International Conference on Engineering Technology, Vocational and Social Science 2025, ISET West 2025, together with the launch of the TVET Research and Innovation Journal, a new academic platform dedicated to advancing TVET research and innovation. May this conference and the journal inspire the new knowledge, collaboration, and innovation for the benefit of all. With that, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, Yang Berusaha T. Azul Kardain, for the address. And now we proceed to our next agenda, the officiation of ISET West 2025 and launching of the TVET Research and Innovation Journal, TRIJ. The event also invites the Dean of FTV and all VIPs to do the honor with our officiator. Please welcome. Are you ready for it? With that, ladies and gentlemen, our conference is now officiated. Thank you for our honorable officiator. The event requests our esteemed officiator and VIP to remain in front for our next agenda. As a token of our deepest appreciation, we would like to present mementos to our distinguished guests.
The first, we begin with our esteemed event partner, Tuan Haji Muhammad Nazri bin Hashim, the Director of Kota Tinggi Vocational College, to the stage. Next, please welcome Mr. Muhammad Shamsuddin bin Muhammad Yassin, Managing Director of Mathsproof, as our sponsor. And last but not least, Yang Berusaha T.S. Zulkarnain bin Fauzi, the Director of the Vocational and Technical Training Division, Ministry of Education. Next, I would like to ask for our VIPs to get into positions in front of this hall facing the main screen for photo-taking session. All attendees are welcome to gather together to be in the photos as well. May I ask everybody to stand up and gather in front? Thank you so much to all. Once again, thank you to our devoted partners for their presence and contributions. We are truly honored. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated for our next agenda. It is now the moment for our honored keynote speech. Before that, a brief introduction of our esteemed keynote speaker. Professor Dr. Ramli Mustafa is a professor of technical and vocational education at the University Pendidikan Sultan Idris. Previously served as the Dean of Postgraduate Studies and later as Dean of the Faculty of Technical and Vocational Education in 2017, he was elected the 5th President of the Asian Academic Society for Vocational Education and Training, AASVET,
and in 2022 appointed head of TVET and industry cluster in the National Professor Council. An expert in vocational education and human resource development, especially in the Pacific Rim and East Asia. He has delivered keynote addresses worldwide and published over 150 articles and 10 books. Okay. Ladies and gentlemen, I present to you Professor Dr. Ramli bin Mustafa and his keynote address entitled Advancing Digital Transformation and AI in TVET for Sustainable Development. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me clearly? Testing, testing. 1, 2, 3. Okay, good. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha TS Zulkarnain bin Fauzi, Director of Vocational and Technical Training Division, Ministry of Education. I usually met His Excellency T.S. Zulkarnain in Majlis TVET Negara. Yes. And then yang berusaha my dean, my boss, Associate Professor Dr. Azlan bin Muhammad Hussein. Yang berusaha Dr. Nur Hanizan Usaizan, Director of the International Conference on Education Technology, Vocational and Social Sciences 2025. And all directors of vocational colleges, welcome to UPSI for those first time coming. So this is UPSI, so we can have further collaboration in the future. And then representative of the CIAS, CEO of the Math Proofread, yeah, Mr. Thank you. And distinguished guests, ladies and gentlemen, I am going to talk about AI today, about how is important, AI important for our teaching and learning. So these are young students from KV and the young lecturers. Sometimes you are afraid of AI. I don't know why, but it's a time to learn. So forgive me for behind me, you are behind me. Anyhow, it's okay. I'm going to start with this thing. This is orangutan. Where you find this orangutan? In hutan, in hutan. Is it in Teluk Intan? No? Teluk Intan? Where is Teluk Intan? Slim River? Kota Tinggi, you have orangutan? No? Orangutan? Yeah, in Borneo. In Borneo we have orangutan. And in Canada, in the Zoo of Canada, the mother of orangutan training the baby orangutan how to use iPad. Yes, in Canada, they are training mother orangutan design on the iPad to teach the baby orangutan. And if you don't have iPad, maybe you are worse than orangutan. Sorry, maybe I cannot make that conclusion yet. Okay. Okay, do you agree that science and technology transforming our life? Study, work? Yeah? Right? Good. Okay, this was my car, long time ago. And you can put everything in the car, laptop, big screen, but stop dreaming, get back to work. Because some country don't have technology, you know? This is where? It is maybe in Vietnam. No, Vietnam is here. No, Vietnamese. Okay, people are not only divided by ideology, but also technology. This is by Jeffrey Sachs, his book on the end of poverty. And we are at the crossroad, generation gap. We have what? Digital immigrant and digital native, right? Are you digital immigrant or digital native? How many of you are digital native? How many of you are digital native? None? You are immigrant? Go back, immigrant. Okay, Don Tapscott say how to grow in digital. These are the things that our young generation like, yeah? Freedom of choice, customization,
integrity, collaboration, entertainment, innovation, speed, right? You like everything to be fast, right? You like everything to be entertaining. If Siti Nurhaliza become your instructor, you like it? Really? You like? If I, P. Ramlee inside, you like? I'm P. Ramlee. You like it? Okay, I'm Ramlee. I'll say. Okay, how do you address this need? Okay, we can use our technology to facilitate our work, to enhance teaching, to facilitate learning, and to facilitate research and development. This is how the technology helps us in our work here today. Okay, emerging technologies in education. We have AI, metaverse, cloud computing, mobile technologies, gaming, open content, learning analytics, and so on. Okay? But our attitude toward technology, what is our attitude? Apa dia? Attitude apa dalam bahasa Melayu? Sikap kita kepada energi macam mana? What is your attitude toward technology? Positive or negative? Okay, this one. Someday robots will do the job. These are the apa dia? Kandang kuda kan? Pencuci kandang kuda kata esok robot boleh buat ini. Kita tak perlu buat ini kan? So kawan dia kata, what will we do when the robot will help us to clean the horse stable? What do you do? He say, clean the robots. So you have this attitude that you won't change even though technology help you. Is this learning? Cikgu Sazwani, is it learning? Saya curahkan ilmu saya kepada you. Learning ke bukan ni? KB, you punya pensyarah curah ilmu kepada you. Is it learning or not? Not necessarily. Because if that the case, then we can give this parrot bachelor of degree. Because parrot can imitate you. Betul tak? Burung ni boleh cakap apa yang cakap kan? Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz cakap sejam, dia boleh repeat apa Cikgu Hafiz cakap. Jadi learning is not equal to, teaching is not equal to learning. Kadang-kadang banyak kita mengajar tapi yang dia belajar sikit je kan. I don't know why. And the goal of teaching, the goal of education is not only transferring data, it's not only transferring the information, but at the end we want wisdom. Apa dia wisdom tu? Cikgu, apa dia wisdom? Cikgu, apa nama you? Nizam, ya, lama tak jumpa you. Kat mana you hilang? Where did you go? Nizam? Oh, bagus. Wisdom tu apa? Kebijaksanaan. Apa dia kebijaksanaan? You asking high level question. You boleh tanya high level question kan? Apa dia high level question? High level thinking? Low level apa dia? Low level. Low level? Siapa boleh jawab, boleh bawa balik awal hari ni? Kita ada 5 kan? Question kan? 5 W tu. Where, what? High level dia, why dengan how. Itu yang dia kata, kalau you know how, you get the job. If you know why, you be the boss. Ya? Kalau you know how, you boleh jadi pekerja tu. Tapi kalau you know why, you in the future can be the boss. Okay, knowledge is not one thing, virtue is another. This is the model of teacher education. Kita mesti ada motivation, guidance, relevant curriculum. Ini yang penting ni. Relevant meaning that you have the latest curriculum. Ya? And then we have teaching, learning practices and assessment. 21st century scale. 3C, 6C kan? Apa dia 6C tu? Collaboration lagi. Critical thinking, collaboration, creativity, readiness, akhir sekali ialah citizenship. Ya? Citizenship. Ini yang kita kena tukar daripada yang lama guna textbook bla bla bla, teacher centered, kita kepada yang new critical thinking, flexibility, engagement and so on. Ini dia yang kita perlu upgrade ya. Kita punya teaching and learning. Daripada lecture saja kepada yang lebih tinggi iaitu project based dan sebagainya. Authentic learning. Okay, which teaching method is more likely to retain learning?
Apa dia pengajaran yang boleh menyebabkan pembelajaran itu lebih berkesan? Yang mana? Lecture? No. Lagi apa? Ya, lecture reading 10% je, audiovisual 20%, demonstration 30%. Yang paling banyak ialah teach others. Now we have your tools to teach others. Okey, saya nak bagi you ni. So kalau you ada kamera boleh ambil gambar ni. Saya nak bagi you ni. Hari ni nak bagi model ni. Shape model. Nak jadi pengajar yang berkesan, kena ada shape model. Yang pertama apa? S apa? S, story. You have to share some story, relevant story. Yang H itu apa? Humor, sedikit humor. Yang ketiga A itu varied your activities. Yang keempat, varied your presentation style. And yang akhir sekali, give a lot of example. Ini yang membezakan di antara guru yang novice dengan guru yang expert. Guru expert dia boleh bagi banyak example. Kalau guru novice tu dia tengok textbook. Textbooknya example saja kan. Ada tak you punya persyarat bagi example textbook saja? Ada kan? Oh, tak berlaku ya. Okey, shape model. Semua boleh pakai dalam classroom you. Shape model. Ada orang kata, Prof, saya tak pandai humor lah. Saya buat joke orang tak ketawa lah. Yang itu you kena practice. Practice. Okay, those tell the story rule the world. Siapa yang bercerita ni dia boleh menguasai dunia kan. Ini daripada Plato. Lama dulu dia cakap ni. Tuan Zainal pun banyak bercerita tadi. Mana you can rule the world. Okay, another model saya nak bagi ke you hari ni. Model yang kedua, epic model. Ambil gambar. Dengan gambar saya punya gambar pun ada. Epic model ni apa? Experiential, E. Participatory, image driven, connected. Experiential maknanya bawa experience ya. Student punya experience tu bawa dalam classroom lah. Jangan kita duk belete je kan. Yang kedua, dia mesti active participation. Yang ketiga, mesti ada image. Yang ni kenapa saya guna PowerPoint ni? Why use the PowerPoint? Kenapa saya tak bercakap iLiok saja? Kerana 83%, ingat ya, 83% visual learners. 83% adalah pembelajaran visual. Dia belajar hanya bila dia melihat. Jangan you masuk dengan lenggang kangkung je. Bawa sesuatu lah kan. Bawa apa? Bawa lah ni, PowerPoint. Ada saya punya pensyarah tua, pensyarah tua dulu. Di universiti lama saya lah, bukan di sini . Saya kata, why you don't use PowerPoint? Kenapa tak guna PowerPoint masa tu? Dia hanya guna chalk and talk kan, guru lama ni. Apa jawab dia? Dia jawab dia, I have power but no point. Make sure you nak guna PowerPoint mesti ada dua-dua, iaitu satu, power dan point. Baru boleh guna PowerPoint. Yang ini apa? What's wrong with this picture? Apa masalah dengan picture ni? Terbalik. Patutnya kita lihat budak tu yang guna komputer kan, yang orang tua. Ini yang biggest fear of the student, iaitu kalau dia punya signal low. Signal low. Kan? Tak ada signal. You apa? Hidup ke mati you? Kalau signal low, rasa macam nak mati kan? Okey, yang kedua tu hanging pula. Hanging dia. Alamak. Yang ketiga low bat pula. Tu pasal saya bawa dua handphone je. Saya bawa dua handphone je. Tuan Zulkarnain. Isteri saya suspek. You kenapa bawa dua ni? Why you bring two handphone? Saya kata kalau satu low bat, satu ada lagi. Satu signal kurang, satu Celcom, satu Maxis kan. Satu signal kurang, satu lagi. Janganlah you isteri suspek macam-macam kan. Ini dia kata, you ada girlfriend ke? You ada dua. Dia tak tahu sebenarnya saya ada tiga. Satu lagi. Sebenarnya saya ada tiga. Satu lagi simpan dalam kereta. Satu. Ada tiga lah. Tak ada. Handphone tiga. Handphone tiga saja. You. Kalau ada wifi kata apa? Hoi, sini semua ada wifi ni. Free wifi. Ini kegemaran kita. Copy and paste. Bukan saja pelajar ya. Pensyarah pun sama. Okey. Tapi boleh ya. It is a tool. Tool boleh guna. Okey, taking notes sekarang kita pakai itu je lah handphone kan. So orang ni malas nak tulis kan. Kenapa malas?
Sebab tulisan saya dalam kelas saya yang menulis tu semua yang SB. SB tu apa? Dalam kelas pun ada SB tau. Dia tulis lambat macam SB. SB apa? Siput tu lah. New emerging and technologies biasanya akan dihalang. Okey, saya nak tanya sini, siapa yang baby boomers? Tuan Zainal kan? 64. Oh, you X. Saya the oldest. I'm the oldest. I'm 61. Saya yang last tu, 64 tu, saya last. Baby boomers maknanya apa? Baby boomers maksud banyak anak kan? Memang saya ada 10 orang anak. Saya banyak. Cucu ada 8. Isteri question mark. General X. Cik Zainal. Siapa lagi yang X ni? Angkat tangan X. Ada X tak? Oh, ada X. Okey, bawa seorang, 2 orang X. You X juga ke? X okey. Bagus. Yang Y mana? Y. Angkat tangan Y. Y. Okey, good. Banyak juga. Yang digital native ni mana? Digital native. You semua kan? Oh, lagi majority digital native. Saya seorang saja yang baby boomers ya. Oh, nampak saya tua eh. Oh, umur pun dah 61 dah. Yes. Beware of why. Ini sekarang ni mungkin digital lah. Ini bapa dia tanya, how sweetie, how school today? Dia say, you can all read about it on my blog. Sekarang Instagram lah, Instagram, ya. Yeah. Why? We call why? Because dia macam ni. Dia pakai seluar macam ni lah why ni. Dulu lah kan. You pakai ke? Dia why? Pakai seluar macam ni. How do people perceive school? Macam mana? You suka sekolah tak? Suka tak sekolah ni? Yang Y ni, yang X, yang apa? Digital native ni. Suka tak sekolah? Suka, betul. Okey, ini sekolah you. Ada berapa kursi? Ada berapa? 40 ada. Tak ada, berapa suku? 30? Okey. Students see the school like prison. Kenapa murid ni melihat sekolah macam penjara? Sebab apa? Sebab apa? Ya, sebab rule of the school and prison sama aja. Undang-undang sekolah dan prison sama saja kan? Parent sangat suka sekolah. Parent sangat suka sebab apa parent sangat suka? Dia hantar anak dia untuk babysitter. Cikgu babysitter anak dia. Cikgu lihat kamu macam mana? Cikgu lihat kamu macam kambing. Sebab apa kambing ni? Nabi-nabi semua gembala kambing kan? Kebanyakan nabi. Sebab apa kambing? Azhari, sebab apa kambing? Sebab kambing paling susah dikawal. Kambing paling susah dikawal. Tak kerti bahasa je. Okey, education shift. Dulu kita kata, what is taught teacher-centered sebenarnya. New paradigm, what is learned lebih penting. Student-centered lebih penting. Dan juga heterogeneous. Old paradigm, compliance with rule. New paradigm, empowerment with responsibility. Mana yang lebih baik? Compliant ataupun empowerment? Empowerment. Sebab apa? Kalau compliant, dia tengok bos. Bos ada, Encik Zulkarnain ada, dia akan kerja. Tapi kalau tak ada, dia main ni. Kan? Boss on MC. Okay. Tak semualah kan. Innovation distributor, leader from follower. Maknanya inovasi ini mesti membezakan di antara pemimpin dan pengikut. Itu si Jobs kata. Winston Churchill kata, empires of the future are empires of the innovative mind. Tapi result menunjukkan bahawa student kita lack of thinking skill dan problem solving skill. Nah, ini cara mengajar yang kena berubah. Dah beritahu ni. How to change your mindset? Boleh tak change mindset? Boleh ke? Boleh. Ini macam mana nak change mindset ni? Letak kad depan dengan kuda tu. Kuda tu boleh bergerak ke tak boleh? Banyak kita mindset macam ni lah. Letak benda yang kita nak, sepatutnya barrier tu kita buang tapi ada depan kita. Macam mana nak buat? Okay. Kita kena thinking outside the box. Sometimes we have to look upside down of the world. Reflective teacher. Dan this guy, Pak Cik ni, namanya Arthur Clarke.
Dia kata any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Betul tak? Cuba kalau hantuah tu hidup. Hantuah berapa tahun dah? Hantuah berapa tahun dia mati? Kubur pun tak ada, tapi mati dia bila? Lebih kurang 600 tahun. Kalau hantuah tu hidup sekarang ni, dia kata apa kat kita? Hui, teknologi macam magic lah. Betul tak? Betul. Di Ray Kurzweil mengatakan artificial intelligence approaches singularity. Apa maksud singularity? Dr. Tang, apa dia singularity? Apa dia? Singularity apa? Okey, slow je. Dr. Tang cakap slow. One. Apa maksud dia? Maksud dia human intelligence dengan machine intelligence will be one. Dia kata, satu. Ini dia artificial intelligence semua ni. Apa basic definition artificial intelligence? Artificial intelligence apa basic definition dia? Machine can imitate human intelligence. Machine boleh meniru kepintaran manusia. Ini kereta, nak ke? Mercedes-Benz, nak ke? You. Siapa nak ni? Angkat tangan, siapa nak? Lepas ni kita boleh bagi kalau gambar je lah kan. Sebab apa dia special kereta ni? Dia tak ada steering. Autonomous vehicle, ya. Dia boleh jalan sendiri. Ada tak kita? Akan ada. Ini robot. Cantik tak? Dia robot saja. Okey, cuba play the robot tu. Yang ni lagi cantik ni robot ni. Cuba play. Macam nak play? For starters, what should I call you? Voice. I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Ya. Dia tak ada hanya soul saja. Soul tu apa? Roh. Tidak ada jiwa roh. Tapi dia boleh fikir lebih cepat daripada you. Dia boleh calculate lebih cepat daripada you. Okey? Ini berlaku di Jepun ni. Kahwin pula dengan robot. Kenapa dia nak kahwin dengan robot ni? Kenapa lelaki Jepun ni nak kahwin dengan robot? Pandai buat kerja? Tak, sebenarnya perempuan robot ni dia ikut je arahan. Arahan. Dah. Okey, in the future mungkin ada microprocessor dalam you punya otak. Dia nak invent supaya you punya berfikiran lebih cepat. Macam pacer kan? Pacer tu apa? Pacer dia letak kat mana? Cik Nizam, pacer letak kat mana? Jantung. Kat jantung you kan, supaya jantung you bergerak cepat. Ini dia letak microprocessor dalam otak you supaya you berfikiran lebih cepat. Ya. Tapi pacer ni bahaya tau. Sebab apa bahaya? Pacer ni jangan masuk dalam immigration punya detector tu, metal detector tu jangan masuk. Sebab masuk saja jam. Pacer tu jam. Siapa ni ada yang pacer tak? Jantung dia. Belum ada lagi tak apa. Ini orang boleh compete dalam apa ni? OKU boleh compete dalam Olimpik dengan menggunakan kaki palsu. Ini Microsoft punya expert yang dia cipta glasses dengan tongkat dia. Glasses tu beritahu dia apa yang ada, tongkat pun beritahu dia apa yang ada depan dia. Decoding reality ini dia boleh digunakan untuk mengurangkan ketuaan. Saya bukan guna 61 tapi nampak macam mana? Saya 61 kan? Nampak macam mana? 45. Okey, isteri saya akan sangat takut.
Boleh. In the future mungkin kita boleh slowkan process of aging. Dia nak bina satu brain yang artificial. Dia kata kita akan merge di antara human dengan machine intelligence. Dalam intelligence revolution yang ada sekarang ni, kita pakai apa? IR4 kan. Tapi sekarang dia pakai nama intelligence revolution sebab intelligence itu yang main core of the era. Tapi beware of the disruptive technology. Apa dia disruptive technology? Disruptive technology itu apa? Anybody can tell me what is disruptive technology? Ya, teknologi yang boleh membunuh semua teknologi lain. Contoh apa? Teknologi yang boleh bunuh teknologi lain? iPhone kan? iPhone ni dia bunuh teknologi mana ni? iPhone ni. Surat khabar kan? Yang paper, orang tak baca dah. Orang baca ni. TV, you tengok tak TV sekarang ni? Saya tak tengok lah, saya tengok kat handphonenya. Apa lagi teknologi yang dia buat itu? Banyak teknologi yang dia kill because of the new technology. Sila masuk puan-puan. Ya, dari mana you? KB, welcome. Okey, ingat tak ni? Polaroid ni, siapa ingat? Polaroid punya kamera, siapa ingat? Ingat kan? Azlan ingat kan? Saya ingat. Zainal lagi ingat ni. Kenapa dia dibina? Pencipta ni, anak dia komplain kepada bapak dia kenapa kita tak boleh dapat gambar selepas kita ambil. Masa tu pakai apa? Filem tu kan, 2-3 hari nak develop filem. Anak dia komplain kepada bapak dia, kenapa tak dapat? Bapak dia cipta ni, Polaroid. Tapi Polaroid pun dah disrupt oleh iPhone. What happened to Nokia? Siapa ada Nokia? Cepat, beritahu saya. Nokia je, yang flip tu. Saya ada dulu yang flip. Ada tak Nokia? Ya, ini semua tak berkata benar ni, semua tipu. Apa jadi pada Nokia ni? Dalam museum kan? You letak museum kan? Nokia. Okay. Jadi AI in human work sekarang ni boleh dilakukan. Tapi saya ada ditanya, Prof, boleh tak AI ganti human workers? Saya kata boleh. Tapi hanya yang low skill saja. AI boleh ganti yang low skill. High skill dia tak boleh ganti. Itu pasal kita KV semua nak keluar apa? High skill, not the low skill. Low skill boleh dibuat oleh robot kan. Tapi high skill, contoh apa high skill? Pilot. Pilot high skill. You nak kan naik kapal terbang robot yang bawa? Tak nak. You nak pergi hospital tak yang doktornya hanya robot? Tak nak kan? Nak mampus. Robot operate you, tak nak. Okay, ini saya suka dia punya statement. In the next year, AI will change learning, teaching and education. The speed of technological change will be very fast. It will create high pressure to transform educational practices, institutions and policies. Ini yang akan berlaku dan sedang berlaku. What future economy will like? VUCA. What is VUCA? Volatile, uncertain, complexity, ambiguous, high, globalized, and virtual economy. Ini juga in the future, saya dah cakap tadi. Metaverse salah satu dunia future lah yang kita sedang alami sekarang ni dengan guna augmented reality, virtual reality dan sebagainya. Okay. Apa beza augmented reality dengan virtual reality? AR dengan VR ni apa? Ada beza tak? Apa dia beza dia? AR apa? VR apa? AR ni augmented yang kita boleh transform benda yang real. Real yang ada sekarang ni macam kita ada welding, kita boleh jadikan AR welding. Tapi VR ni anything. Contohnya you nak masuk dalam dinosaur punya world kan? Boleh. Create dia dinosaur, you dikejar oleh dinosaur dalam dunia tu. You boleh pakai Oculus dan sebagainya, you akan lihat bahawa dinosaur mengejar you. Walaupun tu tidak real, tapi kita boleh guna virtual reality. Contohnya hang tuah kan, kita nak masuk zaman hang tuah, boleh ke tidak? Boleh. Digunakan AR ke VR? VR, virtual reality. AR semua yang real. Okay, you want to enter Jurassic Park. Ini dia dinosaur. We are watching the dinosaur die, but we don't know what will take their place. Siapa yang akan gantikan dinosaur? Beritahu saya, siapa yang akan gantikan dinosaur sekarang ni? Dinosaur tak ada kan? Siapa yang akan gantikan dia? Traditional teachers. Cikgu yang takut sangat kepada teknologi ini akan jadi dinosaur. Kerana kita ada 19th century classroom, 20th century curriculum teachers,
and 21st century learners. Pelajar hanya lebih advance daripada cikgunya. Kan? Kita perlu berubah. Back to Metaverse, ini dia history dia. Metaverse ni bukan benda yang baru. In fact, you tengok kan, Metaverse punya teknologi dalam movie kan. Movie. Saya tengok ya, mungkin siapa yang suka Avatar? Saya suka Avatar. Avatar ni dalam planet yang lain dan sebagainya. ChatGPT siapa guna? ChatGPT siapa guna? Angkat tangan cepat. Siapa guna ChatGPT? Ni pensyarah ni. Kena angkat tangan. Saya pun guna. Sebab dia tool. Tool boleh guna. Cuma you kena berhati-hati dengan ChatGPT kerana kena check dia punya information dia. Okey, ini dalam masa 2 bulan je capai 100 million. Even sekarang ni orang tulis dia punya surat letak jawatan pun guna ChatGPT. Copy paste. Ini dia AI universe. Kalau you nak jadi orang yang expert dalam universe, you kena tahu pasal machine learning, neural network, deep learning, generative AI. Ini dia punya elemen yang penting dalam metaverse. Ini yang saya tulis dalam surat khabar beberapa 2 tahun lepas. TVET needs to embrace metaverse technology. Virtual assistant ada tak? Virtual assistant kat mana? Handphone you kan? Okey. Ini dia contoh. Ini Siri ya. Seorang tu panggil Siri kata, "Are you human?" And Siri jawab, "Does it matter?" Orang tu kata, "Yes." So Siri kata, "I thought so." Dan dia tak puas hati, dia tanya lagi, "Answer my question, are you human?" And Siri kata, "Close enough." I would say. Dia kata dia tu macam manusia. Siri kata dia macam manusia. Okey, satu lagi. Dia tanya Siri, "Siri, can you call my boyfriend please?" And Siri say, "Which boyfriend?" Sebab dia dah detect dah, you call dua orang ni sangat kerap kan. Lelaki A dengan B. Dia tanya, kata, "Call my boyfriend." Which boyfriend ni you call? Kalau you pula call banyak perempuan kan, dia kata, "Which girlfriend?" Okey, ini orang kata, Siri kata, "That's sweet. Joshua, is there anything else I can help you with?" And Joshua kata, "Will you marry me?" And Siri say, "My end user licensing agreement does not cover marriages." My apology. Sebab Siri ini bukan perempuan kan, dia tu hanya software. Okey, someone kata, "Can you murder someone for me?" And Siri say, "I found 3 mental health agency fairly close to you." Dia bagi sekali dengan jaraknya. You nak sangat bunuh orang kan? Ini mental health. Go. Ini semua saya ambil yang real punya example. Okey, ini semua perlu diintegrasi dalam pengajaran pembelajaran kita. Digital transformation, skill for future, ini di antara yang tadilah 3, 6, S, C dan sebagainya. Where the needs of the world and your talent cross, there lies your vocation. You akan dapat kerja kalau you punya competence itu diperlukan oleh dunia ni. Tadi Encik Zulkarnain kata KB berapa? 99% employability, marketability. Wow, I respect you. 99% boleh dapat kerja lepas graduate. Kecuali yang drop out. Adakah yang drop out? Ada yang drop out. Tapi yang teruskan training tu insyaAllah dapat kerja. Okey, talent. Kita perlu ada yang perlu problem solver, jadi problem solver, design thinker, creative innovative thinker, use proper tool, ada metaverse, digital skill, dan akhir sekali saya letak hormon tu. Hormon tu penting. Ini dia. The future of learning. Okey, siapa tahu design thinking ni apa? You di-train tak untuk design thinking? Train kan? Di-train untuk design. Design things, betul tak? Kat KV pun sama kan? You design, kami engineer pun design untuk diajar untuk design kan? Do you have the design mindset? Why is important to have design mindset? Contohnya yang ini, siapa design jalan ni? Orang jalan tempat lain. So, you design jalan dan orang tak ikut jalan you kan? Ikut jalan pintas tu. Kenapa? Mungkin you tak design properly. Yang kedua, ini kenapa? Apa beza ni? Ini siapa design tandas ni ya? Kenapa dia punya toilet paper terlalu jauh? Siapa engineer yang tak pandai ni? Ataupun kontraktor tak pandai ni?
I hope dia bukan from KB ini bukan. Ini dia design balcony ni. Kenapa tak ada pintu? Kenapa you design ni tak ada pintu? Satu lagi, ini gambar dalam classroom. Kenapa pintu kat atas tu? Orang keluar terjun je kan? Kenapa itu kat atas tu? Okey, ini kat London ni. Saya ambil gambar kat London ni. Kenapa dia punya bukan London, US. Kenapa dia punya soket keluar air? Mungkin pipe bocor dalam tu kan? Okey. Yang ini kat London. Akhir sekali kat London ni. Kenapa dia punya telefon outside of the box? Ya? Kenapa dia punya telefon outside of the box? Ini real kat London, ambil gambar ni. Mungkin dia kata thinking outside the box. Thinking outside the box. Sebab orang tak guna dah. Okay, let's see this one. Tak boleh ni. Back. Okay, back. You tekan. Play. Tekan. Ni. Ini welder. Welder ni. Dia welding pula. Kenapa dia tak boleh keluar? Harap-harap bukan KB punya graduate ni. Itu ada design tinggi ke tak ada tu? Tak ada design tinggi kan? Dia main hantam saja. Okay, creative innovation game changer. Tapi bila kita tanya apa inovasi tu macam orang buta dengan gajah ni kan? Dia raba aja itu dia kata, itu. Ini kuda apa? Siapa kata kuda ni? Gambar kuda kan ni? Gambar kuda, siapa kata kuda? Angkat tangan. Semua kena angkat tangan yang kata kuda. Okey, kemudian angkat tangan. Siapa yang kata katak pula? Okey. Bagus. Saya nak you pilih satu je. Kalau saya ada seekor kuda yang bukan gambar yang betul. Seekor kuda yang betul dan seekor katak yang betul. Saya nak bagi kat you. You pilih kuda ke katak? Angkat tangan siapa kata kuda? Dia nak kuda. Seorang pilih satu je. Tak pilih saya bagi yang ular pula ya. Okey, katak pula. Berapa ramai kata katak? Hei, ada kan? Ada katak. Beri reason yang kuda tadi. Beri satu reason kenapa you pilih kuda. Ya, Mai Sarah, kenapa you pilih kuda? Katak kuda tadi. You kuda ke katak? Oh, you suka katak. Saya nak bagi ni, katak ke kuda kat you. You suka katak ke kuda? Kedua, okey. Apa reason you kuda, sebab apa pilih kuda? Pantas berlari, satu. Reason kedua, kuda ke katak you? Kuda, okey. Apa dia? Cepat. Laju. Tadi samalah, pantas berlari, laju sama. Okey, bagi reason lain. Kuda. Apa lagi? Reason dia kenapa kuda? Comel. Katak pun comel juga. You kiss the katak, you get the prince, you know. You kiss the katak, you get friend. You pilih apa tu? Okey, kuda. Siapa kuda? Tadi kata pantas. Oh, energi banyak. Horsepower pakai kuda kan? Horsepower pakai kuda. Katak tak ada power ya? Lambat. Katak lambat sikit. Akhir sekali, kuda lagi. Siapa kuda? You, kuda. Bukan you lah. You pilih kuda. Pilih kuda ke? Okey, sebab apa? Pilih kuda. Oh, melompat. Katak tak boleh lompat ke? Oh, okey. Kuda lompat jauh. Katak lompat sikit je. Okey, saya nak cek yang pilih katak ni. Siapa yang pilih katak? Kat situ ada seorang kan? Ada pilih katak lah? Kuda, katak. Kenapa tak ada ni? Yang ni tadi. Ya, belakang. Katak. Katak apa? Kenapa pilih katak? Comel. Kuda pun comel juga kan? Katak lagi comel? Cium boleh? Okey, lagi? Katak. Lagi siapa kata tadi ada kan? Sini. Apa lagi katak? Sebab apa you pilih katak? Ya. Sebab apa pilih katak? Cepat. Lompat sama dengan kuda tadi. Berenang. Kuda boleh berenang lah? Tak boleh? Okey, betul. Lagi satu? Last sekali. Kenapa pilih katak? Ada orang lain? Sini tak ada? Yusof pilih apa tadi? Kuda? Kuda juga? Ni? Belakang ni? Katak? Kuda? Ni? Kuda? Ular. Okey, saya buat banyak eksperimen ni di sekolah dan ada satu yang saya paling tak boleh lupa. Budak sekolah tingkatan 1. Semua kawan-kawan dia pilih
Dia seorang je pilih kata. Saya tanya, kenapa you pilih kata? All your friends pilih kuda. Kata, cikgu, tangan tinggi. Kenapa pilih kata ni? Dia kata, cikgu, saya tidak mau diperkudakan. Saya masih ingat. Saya tak pernah jumpa jawapan tu daripada pelajar universiti, college, tapi pelajar tingkatan 1. Dia cakap macam tu. Okey, ini dia saya nak beritahu tadi, ini dia salah satu inovasi dia, kita melihat sesuatu daripada pelbagai perspektif. Okey. Okey, to ask critical question. Discovery begin with question. Apa soalan-soalan dia? Contohnya apa? Why did apple fall on my head? Isaac Newton lead to Newtonian physics kan? Kenapa apple jatuh atas kepala Newton? Di mana? England. Ya. Apple jatuh di atas kepala Newton di England. Kalau di Malaysia, durian jatuh. Tak sempat dia nak berfikir dah. Dan pokok ni masih ada lagi. Ini saya di Cambridge. Pokok ni di Trinity College ya, Cambridge. Pokoknya masih ada. Pokok apple ni masih ada lagi. Ya. Sempat saya bergambar dengan, walaupun dia punya umur apa? 300 tahun. Umur pokok ni 300 tapi tidak ada buah. Okey. Untuk jadi kreatif you buat apa? Siapa kata untuk jadi kreatif? Hot bath, dia mandi. Kalau stuck saja dia mandi air panas. Bukan air panas lah, air suam. Kalau tidak menggelegak you punya otak kan. Siapa buat ni? Siapa yang kalau dia stuck mandi air panas, sebat air suam? Siapa ada sini nak? Saya. Itu pasal saya suka duduk hotel kan. Sebab apa? Bila saya stuck je, saya masuk dalam bathtub dia. Ini ikut apa? Teori siapa? Archimedes kan. Archimedes nak solve problem, dia stuck saja, dia masuk dalam air panas. Okey, like pula. Jogging, siapa nak dapat idea jogging? Ada yang jogging? Yo, dapat idea ke dapat boyfriend? Okey. Meditation, siapa yang buat meditation dapat idea? Tak ada. Siapa yang kopi, minum kopi? Stuck je minum kopi. Saya juga. Saya 8 cup. 8 cup kopi per day. Sebab saya 13 tahun di Amerika, orang Amerika suka minum kopi, saya terikut-ikutlah dia minum kopi. Okey. New iPad, kalau saya bagi new iPad, you boleh jadi kreatif ke tak? Boleh. Saya bagi new iPad, boleh jadi kreatif ke tak? Nak mampus. Sorry. Okey, jadi high salary. Kita bagi high salary kalau you kreatif, boleh? Oi, bagus ya. Cik Zulkarnain. Okey. Creativity sebenarnya ialah kita rearrange the idea kan. Jadikan idea yang baru. Inovatif pula apa? Inovatif ni kita translate idea itu kepada produk atau services. Itu untuk improvement. Okey, saya nak tengok gambar ni. Ini innovation ke tidak? Gambar ni. 1, 2, 3. Inovasi ke tidak ni? Letak tisu atas kepala you. Kakak nak guna ke kakak? Kakak nak guna ke tak guna ni? Boleh kalau dalam rumah lah. Kalau keluar guna tak? Keluar tak nak guna. Okey. Siapa yang nak guna ni? Hey, Anthony, masuk sini. Duduk. You have to listen to my lecture today. Anthony daripada MIT MIT tu apa? Otomotif punya industri. Otomasi, ya. Have a seat. Nak tanya Anthony ni. Ini innovation ke tidak ni? Dia belum duduk lagi, saya dah tanya dah. Ini, you nak pakai ke tidak ni? Tak pakai kan? Jadi dia bukan inovasi. Kalau dia baru tapi, idea baru tapi tidak pakai, bukan inovasi. Inovasi baru dan useful. Ini pula, ini makan mie. Tak splash muka you. Nak pakai tidak? You nak pakai tidak? Tak nak pakai. Jadi dia tak useful sebab orang tak pakai. Walaupun idea dia bagus, ya. New but not useful. Dia jadi inovasi bila new idea dan useful digunakan orang ni. Ini macam mana? Ini inovasi ke tidak ni? Inovasi ke tidak ni? Ini mungkin inovasi pada orang tu. Ya. Perut dia macam perut saya kan. PJK. PJK tu apa? Perut jalan ke depan. Tapi you jangan main-main. Ini kesayangan isteri saya ni. Dia bantal dia saya lah ni. Perut saya.
Tree was struck by lightning. Ini di Kanada, pokok ni di struck on lightning. Dan owner dia buat apa? Deadwood kan? Jadi deadwood. Tapi owner dia telah tukar. Dia jadi tangan besar. Bila tangan besar ni, pokok tangan besar jadi apa? Attraction. The whole world datang untuk tengok tangan pokok ni. Walaupun pokok tu telah disambar petir, ya, terbakar. Tapi dia tukar pokok tu jadi tangan dan jadi attraction. Ini yang kita mahu, inovasi ya. The best way to get good ideas is to get lots of ideas. You all start with problem kan? Semua benda ni yang kita nak solve ni mesti start dengan problem. Ini contoh satulah. People yang lemah matematik ni, you all lemah ke tidak? Tak kan? You bagus kan? Matematik bagus kan? Okey, cuba tengok problem ni. Dia kata expand this equation. Peter, expand this equation. Physically expand. Ini siapa punya silap? Pelajar punya silap ke guru punya silap ni? Ya, ini guru punya silap. Kerana expand tu tidak clear. Expand tu apa? Kembang. Dia kembang. Physically kembang. Yang kedua, dia kata find X. Dia kata, cikgu, itu X cikgu. Cikgu buta ke? Tak nampak X kat situ. Ini salah apa? Salah cikgu ke? Salah murid? Masih salah cikgu. Sebab bukan find X, tapi find the value of X. Baru betul. Jangan kata find X. Dia kata, cikgu, situ X. Kenapa tak nampak tu X? Okey, ini trigonometrik. Betul ke salah ni? Trigonometrik. Logical but wrong. Ya. Ini semua lemah trigonometrik ya. Ancient problem. Ini yang saya kata tadi. Archimedes. Problem Archimedes apa? Archimedes tu raja dia bila dapat apa? Crown daripada pembuat crown tu, dia suspect crown dia tak pure gold. Mungkin orang yang buat tu tambah dengan silver dan sebagainya. Dan dia panggil Archimedes ni. Archimedes, come. Tak adalah, dia tak cakap putih kan, dia cakap Greek kan, whatever. Dia kata, come and solve my problem. I want to know whether this crown is purely gold. Archimedes dah stuck. Tak tahu apa nak buat dah. Bila dia tak tahu apa buat, dia dah kepenuhkan dia punya apa? Bathtub tu dengan air panas. Air suam dia penuhkan, lepas tu dia jump atas air panas tu, air panas pun apa? Keluar, mercik kan, keluar kan. Dia kata Eureka. Eureka apa? Dalam bahasa Greek Eureka apa? I got it. Saya dapat dah solution dia. Dan dikatakan dia berlari ke apa? Ke bandar tu dengan telanjang sebab dia baru keluar daripada bas. Macam mana dia solve problem? Ini dia. Water, body of water. Masa tu memang apa, pi tak di-invent lah. Kalau pi invent, you boleh kira lah kan. Crown punya apa tu, triangle dan sebagainya kan. Tapi pi belum ada lagi. So, dia tak tahu macam nak kira volume of the triangle dan sebagainya. Jadi macam mana dia tahu berat apa dia? Crown tu dengan water volume. Bila ada water volume tu, dia ada density of the water dan sebagainya. Dia boleh compare pure gold punya density. Okay. Think outside the box. Sekali lagi, nak habis dah? Lagi. Ya, kita punya mind mesti macam parachute. It's only open function when open. Kita kena ada open-minded punya mindset. Tool kena ada. Saya suggest tiap-tiap vocational teachers mesti ada toolkits kan? You ada tak toolkit Puan Sazwani? Ada tak? Kita ada pelbagai toolkit supaya kalau A tak berfungsi, buat jadi apa? B punya plan B. Plan B tak jadi, plan C. Plan C tak jadi, baliklah, balik. Memang tak jadi, hari itu tak jadi. Okay, toolbox. One of them using AI using metaverse. Okay, ini saya nak tunjuk sikit. When you train novice welders, whether at a trade school, union facility, or industrial training department, you need a process that's efficient and effective. Traditional classrooms don't always capture the imagination of students who grew up with smart technology. Welding labs can limit interaction with students. There's the ongoing cost of materials. And for beginners, the arc and sparks can be downright intimidating. There is a better way to introduce students to welding.
Now, augmented reality is transforming the welding classroom, a step beyond virtual reality. Augmented reality enhances what we see and hear by superimposing computer-generated images onto our view of the real world. Augmented Arc from Miller, combining the efficiency and economy of classroom education with the effectiveness of hands-on welding experience. Augmented Arc is the industry's most realistic welding simulation. Okey, ini contoh AR, augmented reality, daripada yang physical kepada augmented reality, tapi ini tidak semua. Hanya fasa pertama saja kita akan guna augmented reality. Akhirnya dia kena guna physical juga. Tapi apa advantage-nya? Advantage-nya kita boleh kurangkan waste. Kalau guna daripada awal, maknanya waste banyak kan, guna metal dan sebagainya, gas. Tapi bila kita guna mula-mula dengan AR, lepas tu akhirnya baru guna yang physical. Macam ni lah, macam flight simulator ni kan. You nak tak pilot yang baru dapat lesen ni bawa Boeing tu? Ataupun dalam training kan, pilot dalam training nak bawa Boeing kan, tak boleh. Sebab nanti jatuh berjuta-juta kan. Dia guna flight simulator dulu, lepas tu baru dia go tu. Okay. Next. Digital transformation ni semua definisi saja. Kita nak digital literacy, digital... ini dia punya model. Kita kena ada model dia, kita ada digital infrastructure, kita ada competent teacher untuk mengajar dan juga ada tools dan assessment. Ini dia model-model ekosistem, digital ekosistem untuk pengajaran. Okey, ini yang dibuat oleh SIAS ni. Dia ada juga pedagogical training, dia ada management leadership, dia ada juga research and development. Ini juga yang dibuat oleh SIAS. Yang 5 tu yang saya suka tu. Ada TVET Fellowship. Kalau kita pensyarah boleh pergi kepada SIAS tu untuk training, upgrade our training. Ini di Germany, di antara school base dengan company base. Our final outcome, saya rasa pelajar itu mesti jadi problem solver dan juga jadi inventor. Itu yang kita nak pelajar-pelajar KV kita boleh buat. Are you ready? Are you ready? Yeah, you want to be a problem solver? Ya, kadang-kadang you are the problem. Macam pelajar PhD saya kan? Bukan Jimmy lah. Jimmy ni pelajar PhD saya ni. Dr. Jimmy. Daripada Slim River. Dia bagus. Dia very good. Tapi ada juga pelajar saya yang lama. Saya kata cari problem. Dia kata 3 bulan. Datang pada saya. Prof, no problem. I don't find any problem. Saya kata, you are the problem actually. Kan, kita bagi masa tapi dia tak jadi problem. Macam ni lah berlaku pada Apollo 13. Siapa yang tengok Apollo 13 yang movie ni? Apollo 13 apa masalah dah? Masalah oksigen tank dia meletup kan. Dan dia terpaksa move kepada satu modul yang kecil. Modul tu hanya 2 orang tapi dia ada 3 orang. Bila ada 3 orang dalam modul yang kecil ni, apa problem dia? Carbon dioxide. Carbon dioxide bila banyak, dia akan suffocating you. Jadi dia telah buat satu penapis untuk mengurangkan CO2 tu. Dia kata ini, yang famous dia kata, Houston, we have problem. Houston tempat yang tu NASA kan. Dia tanya orang NASA tu macam mana nak problem solve dan orang NASA beritahu dia. Okey, kita kena tools. Yang ini saya mungkin ada another workshop, kita nak beritahu macam mana nak jadi kreatif. Kalau kita lihat salah satu cara ini kebetulan ya, dream. Siapa sini yang dapat invention melalui mimpi? Ada tak sini yang mimpi dapat invention? Ada? Tak ada. Ini dia berlaku pada Kekulé. Kekulé ini dia dapat satu formula baru oleh chemist, dia seorang chemist Jerman. Kerana mula-mula kita ada yang ini kan, apa dia? Linear structure chemistry, apa dia ni? C2OH. Ethanol kan? C2H5OH. Yang ini biasanya apa? Linear structure, carbon mesti kurang daripada hidrogen kan? Betul tak? Pensyarah? Betul. Linear structure yang lama ni iaitu carbon mesti kurang daripada hidrogen. Tiba-tiba dia dapat satu compound yang dapati bahawa benzin, yang ini benzin, hidrogen dan carbon sama saja. Atom dia sama. 6-6. Jadi dia tak dapat lagi, structure yang ring tu belum dapat lagi. Jadi Kekulé ni dia duk berfikir macam mana nak solvekan daripada si
yang kurang kepada C yang sama dengan H. Yang ini orang chemistry, Dr. Prakash tahu lah. Okey, macam mana dapat? Kekule ini satu hari dia bermimpi. Apa mimpi dia? Mimpi dia ialah ular menggigit ekornya. Mimpi dia ular gigit ekor macam ring kan? Jadi dia dapat ring punya structure for benzene. Ini ring structure. Kan, ini dia punya history how he got the ring structure to solve the problem of equal number of carbon and equal number of hydrogen. You KB ada ambil chemistry tak? Tak ada lagi. Ambil applied chemistry ya. Applied to the... Okey, Di Bono ni akhir sekali saya nak beritahu. Di Bono ni apa? Di Bono ini orang yang kreatif. Dia punya problem. Ya, saya akan habis. 5 minit. Apa Di Bono kata? Apa problem dia? Dia kata macam mana nak solve problem kalau cucu mengganggu nenek. Cucu mengganggu nenek. Nenek tengah knitting kan? Cucu nak semua apa yang nenek ada. So apa nak buat? Apa traditional solution kalau cucu mengganggu nenek tu apa nak buat? Biasanya kita letak cucu dalam playpen kan? Supaya cucu tak mengganggu nenek kan? Dan Di Bono kata itu satu solusi yang salah. Dia kata kita mesti letak nenek dalam playpen. Letak nenek dalam playpen. So budak tu berlari ke luar, dia tidak akan menangis lah. Kalau tidak letak cucu dalam playpen tu, dia akan menangis lah kan. Okey. Ini dia kreatif. Saya ada 5 minit saja. Ini saya nak beritahu you. Kalau you invent any apps, jangan menginaya binatang. Ini nasihat saya. Siapa yang bina apps ni, jangan, kalau saya jumpa you, bina apps yang inaya binatang macam ni, saya akan boycott you punya ni lah. Sebelum tu, cuba klik dekat dia. Belum. Ni. Dia buat apps ni, iaitu N. N tu tak betul N tu ialah virtual saja. Tapi dia minaya binatang ni kan. Binatang tu ingat N tu betul. Semut tu betul. Dia kata, banyak boleh makan ni. Tapi dia makan skrin je. Karma. Ya, akhir sekali saya nak beritahu yang untuk jadi seorang pengajar yang bagus, kita juga ada hormon yang positif. Mesti ada hormon. Jangan kita duk marah pelajar ni kan. You bodoh lah, tak pandai lah, bla bla bla. Apa hormon dia? Yang pertama, ini dopamine. Dopamine ni you kena sentiasa excited untuk mengajar. Excited ya. Yang kedua ialah oxytocin, you kena jadi human. You anggap pelajar ni anak you lah, anak kan. Anak tak pandai tak apa, kita ajar betul-betul. Yang ketiga mesti ada endorphin. Endorphin ni ialah happy. You kena happy. Be happy ya. Cikgu tak happy, you retire awal kan? Kalau tak happy, nak retire awal tak? Tak nak. Happy lagi kan? Okey. Akhir sekali happy macam ni lah. Kenapa tak agak ni? Ni. Cuba tengok yang ni. Mana dia? Akhir saya nak tunjuk video ni saja. Ni. Yang tadi tu. Mana pula? Satu lagi. Ni. Cuba you go outside, escape, tapi you tengok video tu. Escape dulu. Okey, yang ni you play dekat escape tu. Play dekat escape. You play dekat escape ya. Kenapa tak keluar ni? Ini teknologi fail. You jangan main-main. Teknologi boleh fail tau. Ni, play dekat sini, dekat escape lah. Jangan full screen. Dekat escape tu you play dia tu. Dekat escape. Escape boleh. Escape lah yang ada tu. Tak ada. Tak boleh. Saya punya dah habis Boleh?
Itu Murphy Law, tahu tak? Murphy Law. Murphy Law kata, if something can go wrong, it will go wrong. Kalau sesuatu boleh tak jadi, dia kata jadi. Tak apalah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Professor Dr. Ramlee, for your insightful and inspiring keynote speech. Next, the event requests Yang Berusaha T.S. Zulkarnain and VIPs to present a token of appreciation to our keynote speaker. Thank you, Yang Berusaha T.S. Zulkarnain and Professor Dr. Ramlee. Ladies and gentlemen, I would like to ask all to stand up for us to sing Ibu Kandung Suduh Bidiman UPSI Anthem. Please. Kandung Suduh Budiman, oh budi malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu Kandung Suduh Budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu Kandung Suduh Budiman, dengarlah sumpah sumbangsi dan suci, selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our first session of the conference, and we will now proceed to a break for some refreshment served to all invitees, participants, and audience. The event announces the departure of our honorable VIPs. For the rest of the audience, for all our participants, ladies and gentlemen, I would like to make few announcements for all. After our short break, we will proceed to our first parallel session, and for those attending the first parallel session, scheduled at 11:30